Događaji prije i poslije pada zagrebačkog GUP-a otkrili su nam cijenu suživota HDZ-a i Milana Bandića. I dok se u vladajućoj stranci vodi borba za predsjednički tron, igrama prijestolja u glavnom gradu i državi ne nazire se kraj. Ukoliko vi odbijete GUP, znači li to raskid koalicije s Milanom Bandićem? Pa mi nismo glasovali o raskidu koalicije. To morate gradonačelnika pitati hoće li on raskinuti koaliciju ako ne prihvatimo izmjene i dopune GUP-a. I nakon povijesne sjednice Gradske skupštine i padu GUP-a, zadnjem u nizu udaraca Milanu Bandiću, teškaš iz pogane vlake još je na nogama. To je brak iz interesa. Dakle, grad Zagreb je jedna velika mašinerija i kada si na vlasti imaš priliku dobiti komadić ili neke kotačiće u toj mašineriji. Kako se pokazalo, odgode, prekidi i amandmani bili su samo epizoda predstave za naivne. Čekali nas parlamentarni izbori? Sve sam rekao. Dok obje strane u još jednom predahu kalkuliraju što i kako dalje na suđenju u aferi Agram, koja je na optuženičku klupu dovela gradonačelnika i njegove suradnike, izmjenjuju se oni koji svjedoče o epidemiji zapošljavanja mimo procedure. Zaposlili smo nekakvih oko 20, nismo niti 20-ak, oko 15-ak ljudi, samo za njih nije proveden natječaj. Oni su uglavnom dovedeni. Mi smo zapravo dobili gotov proizvod. Nismo čak niti ugovore pisali za te ljude, nego smo čisto proveli njihove prijave na mirovinski. Javnih poziva nije bilo. Znači, molbe, zamolbe, inzistiranje rukovoditelja za potrebnim kadrovima. Upravo je zapošljavanje političara, rođaka, kumova i članova njihovih obitelji, prijatelja i prijateljica prema potrebi iz svih stranaka ključan faktor Bandićeva opstanka. Njima je odmah nakon sukoba s gradskim HDZ-om putem medija poslana poruka o čistkama u holdingu i gradskim službama. Tek toliko da javnost ne pomisli kako Bandićevi žetončići sjede samo u Saboru. Što će biti sada dalje s koalicijom? Je li koalicija stabilna na državnoj razini u Saboru? Vidite da sam ja stabilan. A koalicija, kako će vaši zastupnici? Pa još stabilnija. Pa svi smo stabilni. Pa vi znate da ja ne znam rušiti, nego samo graditi. Pa ja to radim 20 godina. Ne sumnjam uopće da ako dođe GUP ponovno u gradsku skupštinu, da će on doći u najnezgodnijem trenutku za gradonačelnikove partnere. Jasno da tu ta borba ne završava, to je nadmudrivanje koje će očigledno trajati. U osvit unutar stranačkih izbora pitanje prešutne suradnje s Bandićem visi u zraku. Čini se kako se takva politika zasad ne kosi sa sloganom odvažno, tima okupljenog oko predsjednika HDZ-a. Ono što je cilj našega programa je i pravedna i učinkovita država. Ojačati borbu protiv korupcije, borbu protiv kriminala, protiv svih onih pojavnosti koje svaki hrvatski čovjek odbacuje. Odbacit ćemo ih i mi i jačati upravo ono što je rekao Branko, kada ste na javnoj dužnosti zaboravite privatno, neka to bude vodilja i motiv svakog člana i članice Hrvatske demokratske zajednice. Slična je poruka poslana iz redova protukandidata. Mi smo za Hrvatsku koja je čestita, sposobna, protiv Hrvatske sa rođačkim vezama, kumskim vezama. Mi smo za čistu Hrvatsku, za Hrvatsku čistih ruku, a to može samo ostvariti HDZ. No sve su se te najave nakon Bandića poskliznule i na slučaju splitskog HDZ-ovca Petra Škorića. Njegovu dramu biti ili ne biti pratile su ne samo suprotstavljene strane, nego i javnost. Iako je jednom nogom bio na strani izazivača, a drugom na terenu domaćina utakmice, s obje noge na koncu ipak stao ondje gdje je najsigurnije, pri i na vlasti. Nema nikakvog prevrata, dakle poznato vam je da sam se ja od početka zalagao protiv unutarstranačkih blokova, da sam se zalagao za načelo jedan član, jedan glas, jer smatram da za budućnost HDZ-a da nije dobro da iz ovoga unutarstranačkog procesa HDZ iziđe podijeljen. Znači probudio se doslovno kao nezavisni, pa je popodne bio Kovačev, pa je navečer zaspao kao Plenkovićev čovjek. I ja mislim da je to praktički jedan tipičan dan u životu gotovo svakog političara. No tko je Petar Škorić, junak našeg doba? Bivši šef regionalnog ureda za zaštitu i spašavanje, zatim čelnik županijskog ureda za ceste.
Kako s tim resorom osim vozačke dozvole nema mnogo veze, nije se mijenjao kandidat, nego statut. Tada je Škorić izjavio: politika me makla sa prijašnje dužnosti, pa zašto me politika ne bi dovela i na ovo mjesto? U stvarnom životu taj je diplomirani magistar novinarstva iznimno svestran. Širu je popularnost stekao nakon završetka vojno-redarstvene akcije Oluja, kada je postao glavni junak epizode Potraga za križem. Jedan križ je teško naći ovdje. Jedan križ. Škorić, gdje je križ? Nismo ga napušteno doći. Da se u Sinju stavi, da se stavi na crkvu tamo i da zamoliš fratra ti ta križ bi ti dao dece. Tu je lekciju, čini se, dobro zapamtio, pa se ulaskom u političke vode jako dobro snašao. Postao je predsjednik Splitskog ogranka HDZ-a, gradski vijećnik grada Splita i saborski zastupnik. A on ima vremena za još brojne druge funkcije, pa tako i član odbora za turizam. Uz to obnaša i funkciju potpredsjednika odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Ne mogu sve popratiti, pa moram pročitati neke. Pa je onda član i odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, odbora za međuparlamentarnu suradnju i još nekih odbora. Uz to se ima vremena i popratiti što Pamela Anderson priča o nama. Zbog izjave da se Hrvatska mora okrenuti budućnosti, Škorić je planetarno popularnu Pamelu optužio da vodi specijalni rat protiv Hrvatske. Zato je u obrani integriteta zemlje na županijskim i državnim jaslama važno zbrinuti članove svoje obitelji, od supruge do brata. Dakle, nema dileme da nakon Petra slijedi još jedan Petar. Da je problem samo Petar Škorić i da on je jedina osoba koja je problematična u ovoj cijeloj priči. Na ovakav način mi ne bi imali velikih problema. Problem je što se pojavljuje još stotina, možda čak ne bi pretjerala kad bi rekla tisuće takvih ljudi. Petar Škorić pokazao je da nije stijena, a jedan je odlučujući dan u njegovu životu postao simbolom stvarnosti hrvatske politike, u kojoj jedan čovjek neometano gomila funkcije i naknade. Procijenio sam da je najbolje za HDZ i za Hrvatsku da gospodin Andrej Plenković ostane na čelu HDZ-a. Petru Škoriću važno je dobro procijeniti. On naime ima što izgubiti. On je taj dan kada je 3 puta promijenio mišljenje, shvatio je na koncu ko će biti šef. I on se želi držati uz tog šefa jer ne bi imao sve ove funkcije da nije u HDZ-u. Da je važno dobro razmisliti i prebrojiti karte kako bi uvijek bio 3 koraka ispred, zna i Milan Bandić. No i on se posklizne. Pa kad su ga uhitili 2014. onda sam rekao u jednom intervjuu da on ima 9 života i da je teško Bandiću ocijeniti trenutak kad je kraj. Ja bi sad možda po njegovom ponašanju rekao da se i dalje ne miri s tim da je na kraju, dapače čini mi se da će to biti borba do zadnje kapi krvi. Od Splita do Zagreba, od Istre do Dubrovnika naći će se mnogo Škorića, Bandića i žetončića, potrebnih za održavanje na vlasti. Izuzmemo li medije, pritom malo tko pita za cijenu. Normalni su uvijek zajedno i uvijek se dogovore, a nenormalni nikad se ne dogovore. Bez većine nema vlasti. Onaj ko hoće se baviti teorijama nekakvih igrica i igara nije nikad preuzeo odgovornost, ne razumije što znači imati političku stabilnost, imati ruke u Saboru. Gospodine Plenković, samo da vas pitam, mislite da nećete ostati uprljani suradnjom sa Milanom Bandićem? Idete u izbore, zapravo jedini ste uz njega ostali. Moj gospodine Bago, da su drugi čisti kao ja. Samo malo.